Sveiki visi, aš esu Kostas ir šiandien jums pristatau savo naują Let's Play. Taigi, šiandien mes pradedame žaisti The Walking Dead. Šis žaidimas yra tokio pačio pavadinimo serialo tematikos, zombio apokalipsė ir taip toliau. Bet jis veikėjai visi, istorija pakeista yra nuo serialo. Šiaip yra labai populiarus šitas žaidimas, bet šitas žaidimas prisitaiko prie pasirinkimų, kurie yra padaromi žaidimo metu, kaip ir čia yra parašyta. Šiandien kalbėti nelabai moku, labai atsiprašau dėl to. Taigi, jeigu jūs matėt kieno nors kito Let's Play šito žaidimo, tai mano Let's Play vis tiek bus kitoks. Nes, sakau, žaidimas prisitaiko prie pasirinkimų. The Walking Dead. Tai va, tikiuosi jums patiks šitas žaidimas. Grafika nėra labai gera, bet istorija labai gerai sukurta yra. Taigi, veža mus kažkur, kažką blogo pridarėme. Aiškiai matoma. Tai va, vis tiek aš lošiu Amneziją, tai čia bus papildomas dar vienas Let's Play šiame kanale. Well, I reckon you didn't do it then. Does it really matter? Does it really matter? Nah, not much. You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the I didn't do it. Not from me. Not from me. 'Cause guys in your position already said it enough. Taigi, sakiau, grafika jau ne pati geriausia, bet žaidimas pats, tikiuosi, jums patiks. Ko šitas nori? I followed your case a little bit, you being a making boy and all. So you've got an opinion. You've got an opinion then? Wouldn't say that. I go in for that innocent till proven guilty thing, even considering who they say you killed. I got a nephew up at UGA. You teach there long? Going on my 6th year. You meet your wife in Athens? No, žmona kažką. You want to know how I see it? Not really. Not really. Too bad. My car. You might have the right to remain silent, but it don't mean I gotta be. Regardless, could be you just married the wrong woman. Or she married the wrong guy. I'm driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he dedukas didn't mėgsta do it. pakalbėti šitas. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're sitting. Smagu žinot, prisnagliavo. Then before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's got to stop, but that's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Well, blabbermouth, let me tell you something. They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. It goes to show, people will up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious, if I do say so. Žiūrėk, durniau tu jau. Neblogai pakratė.
Tokiem dėdukam turėtų atimti teisės. Pakratė neblogai. Oh, shit. Tarkoja susibiesino. Thirsty. Ah. Fuck. My leg. Gerai, ką čia galim daryti? Spirt langan. Puiku. I need to drag myself out that window. Nu. Storulito. Čia vienas iš tų žaidimų, kuriuos taip pat įdomu žiūrėti kaip ir žaisti. Mano manimu. Ten taip prašiau. Ką čia turim reikia žiūrėti? The officer's shotgun is over there. Looks empty. It'll be easier to carry with these cuffs off. Kaip patogu, kad čia yra. Taip pat šalia yra ir kulka. Reik paimti šio raktelius. Officer? Atsargiai. Šitas žaidimas yra serialo priešistorė, bet veikėjai visi pakeisti. Beje, siūlyčiau pažiūrėti ir serialą, tikrai labai įdomus. Jau 100 kartų galiau kalbėjau apie jį per savo video, per vidų savo, bet vis tiek sakau, labai geras. Officer? Oba, Holy shit! Atgal. Šudas. Get away from me! Ginklą. Отглушas. Kim. Greičiau. Don't make me do this! Spėjau. Kartais labai įtemptas šitas žaidimas vietomis būna iš tikrųjų. Skin's all rotten and he smells like shit. What the hell is this? O, kas tenais? Help! Go get someone! There's been a shooting! Oba, ką čia mes dabar turim daryti? Va. O, kurva. Aš tai bėgčiau jo vietų iš visų jėgų. Koja taip pat nepadeda. Sužeista koja tikrai neprisideda prie greičio.
spėjo. Sakau, šitas žaidimas kaip filmas. Galima žiūrėti. Ir taip tokį patį malonumą jaus, kaip ir žaidžiant. Kokie mėly tie zombiai. Hello? Anybody? Jo, greitai čia viskas pasisuko blogąją linkme. Ką mes viduj turim? Hello? Anybody home? I need a little help. Jo, pagalba tikrai praverstų. Kaip patogu, kad neužrakinta. Don't shoot, okay? Ah! Hello? I'm not an intruder. Or one of them. These people might need more help than I do. Ką čia turim, pažiūrėkime. Reiškia, čia vaikų yra. Arba bent jau buvo. Jesus. Tai, kad jau tikrai. Lašara! Gal ką nors gero čia turėsime? This place has been ransacked. Just about anything worthwhile is gone. Racija. Gal pravers. Gerai, ką dar turim? Nieko. Kas ten pyps? Atsargiai, atsargiai. Gerai. Maybe there's something on there. Nagi. 3 new messages. Message 1, left at 5:43 p.m. Hey, Sandra, this is Diana. We're still in Savannah. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before your spring break. Message 2, left at 11:19 p.m. Oh my God, finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message 3, left at 6:51 a.m. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. That's 911. We love you. We love you. We love you. O, kaip liūdna. Tėvai mirė turbūt. Taigi čia baigsime epizodą. Užmeskite like, jeigu patiko. Užsubscribinkite, jeigu norite dar. Tikiuosi, jums šitas žaidimas patinka, nes man tai tikrai labai įdomu jį žaisti. Tikiuosi, jums įdomu ir jį žiūrėti. Aš esu Kostas ir iki.